Je dédie cet appel à tous les Amazirs là où ils se trouvent et à tous les échos d'où qu'ils viennent. Sachant bien que la terre amazigh ne se limite pas qu'à la Kabylie. Son ampleur et son envergure ne se mesurent pas. Sa diversité culturelle, ses fondements ancestraux n'ont pu être effacés par des millénaires. Ses montagnes blanches de neige, ses dunes de sable doré, ses sites ensoleillés et ses eaux débordantes d'espoir peuvent en témoigner. السدعة وذوض ذلالين كسك مدير يطلبان مرن ميت بغي التلوين سيسك وسنيك مومان السدعة وذوض تجديد مازال ويديك مي حملانك مي تحيونا الدنيا غرت في الصوت تغلبين الساقة مثل تجمع غيسيناك وذوى الروين جرجر مدير مزخلعة قراية دوث قديم خراطات انك نتفاعلوا هيسي على قاف قديم